ಮೊಳಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೆದುನ್ ತೆರೆನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವ ಉಮ್ಮೀದಾಯಕು ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಯಕಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗ ಮಿ ಹಾಲತುಗೆ ತಿಯಬೆ ಫುಣ್ಣ ಬೇಣುವಾಣ ಬೇಣುನ್ ತೆರೆ ಮುಹಿಂ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತಿನ್ ಮಟ್ಟಕ ಹಾಲತ ವಗುತಾ ಗುಳೆ ಗೊತುನ್ ತಿಯಬೆ ಫುಣ್ಣ ಬೇಣುವಾಣ ಮುಹಿಂ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತಿನ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ගෙනස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ආ දල්ගොම මි ප්‍රෝග්‍රෑම් මි ගෙනස්තෙනි හප්තායක තින්දුවහු ආදිත්ත අංගාර අදි බොරාස්පති මි තින්දුව අල්ගොම මි බලනි හම මි හාලතා ගුලිගෙන් තියබේ ෆොන්න මුහිම් බේනුන් තෙර මවුලුමාත්තේ ගෙනස්තේවේතෝ අල්ගොම හම මි දීනි නසරකුන් හම ගින මවුලුමාත්තේ ගෙනස්තේ මුන් දායරුග හම හාස ප්‍රෝග්‍රෑම් තවග සිකි ගොතුම් වෙස් තියබේ ෆොන්න මුහිම් බේනුන් තෙර මවුලුමාත්තකින් එබ ගෙනස්තෙම් adalgomen hama emme fahum program go wesama miharu covid nawaraga halat rangolomunda wahaka halata guligen deifawa luitawge wahaka gule gotun algomen wahaka dekki enam salgomen hama alukantago matiga sabitwe hurmasha alukantaka samalkan dirma mikantaka gule gotun algomen na wahaka dekew adalgomen miharuge mihalata balala kam go enam algomen miharu mi heda kurumunda dostaka balala kam go wani enam algomen miharu mi veta kurumundani mavegen wa hajjumas adi hajjumahuge emme fortama dostan algomen gunamu midani mi algomen na hama fernen ser takrar ko algomen faha kurwe algomen handan kodde gotuga hama mavegen wa dostake mi duwahuga mak mi dostawga makkan algomen libigat mattaka masekketake kuranje he dostake ada algomen hama miharuge halatuga algomen dati undagu halate gulunukam ga weena mes algomen mikahala muhimu fursata algomen na sawaba dharma hodu mattaka ituran hama hodu mattaka libigenda mifada fursata naga nula algomen hama amalta vihaves bodaka gina kureveto he amalta vihas gina kureveto masekke kurange beje algom miyadu wahaka dakkani hajjumahuge maakan libigan tuma gule gotun hasako mihalatu algom men dati unda godu golun kam gavi names mi maakan libigat mattaka algom men kuranche hena kantataka gule gotun adirat kura muhim beenon ter mawlumat ke tiebe fonna miyaduge program ge terege skenesteve tolo mase qur'ana al tiebe fonna mawlumat devu mattaka me algom men na ki baar wedagen devani Sheikh Abdullah Mifzal adi Sheikh Abdullah Rashid debe fonna program marhaba ayat adaloma ha miyadu midenne mawdu hajjumahuge maakkama bege gotun tiebe fonna muhim beenon ter mawlumat ke ham shehunge faratun genesteve to mase qur'an Sheikh Abdullah Rashid algom ha mi waki mahigge wahaka den ha mi algom ha mastahigge wahaka ma dakkama amuko miyani mastahigge hewamal ter ramadan mahuge wahaka salgom me dakkam alon men miyadu hajjumahuge wahaka dakka ayruge ma hajju mas ehem mastaka ala bala khaswege midani kinetto الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكرنا الله سبحانه وتعالى وني دنيا أورته هدوي دوم فشيله وكي دوستك كي أهرته كنا عرواه وأكمسته كنا عرواه إغتون إغتره البايم مسته وني خاص كرواه إغتون hataru mahe khas kurawa fawe ektereng emma ki ei mimas ei hajjumas Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an qurani inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum urtaka bin heddevi duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala kanaluwi baramahi ektereng hataru mas mi khas kurawi hurmatlegi lebi egatun hataru mahaki rajab adi zulqaida zulhijja adi muharram mi hataru mas ema zulhijja bes mi egatere khas mahek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ekam mas khas bagande ama yakiga everest khas kan libigen da an sabaki ei mi mahaki mi islam deenuge emme bodu nota emme hayabat bodu erkun kamugawa hajjuge alukan lebigen wa mas hajj galkamaki islam din faswa ruku ei wara boda faahaga wegenda munafsatu gotu faahaga mudani asukotega mahaki emahegga eta kame jamawa gota Allah taala wafawa mah hajj galkama uduhiyaga matiwari kama adi arafah duwaha adi e gitura ama zulhijjaga furtama adi haduwaha ami huriha kame de ektere kam hasukotega zulhijjaga furtama di haduwahaki ei khas duwasta he gotuga labwa miwani e mihuriha kame jamawa alukamuge musume gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi duwasta labwa wan ehem wima egotum wes mimas khas wegende ehem wege mi khas we wegemba mahek gotuga al hajj ashhurun ma'lumat emmena engi denivi engi gemba faalugemba mahek gotuga mast he gotuga Allah taala miduwas war milawwa hamivani ehbima awmen ngechki egin khas wa kan hama yakiga
emme duniya maccan iru arane emme maad duwasta ei mi dihaduwas jul hijja mahuge furtam dihaduwas tuga lawwaha miwani ekama ishara kurawwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam ashr Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga lugatekam boduwage nuwe mi dihaduwas awure en evves duwe ei dihaduhe maane ki ei mi mahuge mi dihaduwas wahaka de ehiduga sahabi suwal korobane e rasulullah gafaane jihad koroburages edwasta maavegentum asu edwasta ga kula alukanta maavege ve toy ehiduga hadis korobane aadehe maavegen ve jihad obras maavegen ve illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay egtara istisna korabbi eme mihe e enage mudilla enage nafsa ki jihad gos shahid wegen dia miha ekan eme enu mihu ma jihad negutuma boraves jihad kurma boraves midwasta huga mi amal he amal kurun rode fun amal kurun he amal kurun ma kam bodu begum ba kam ekare fa sallallahu alaihi wasallam e bayan koddawa ekama ehki wada gannu e gamen enge echki mi duwahki mi duwaswaraki hasad duwaswarek ma duwaswarek hama ya kiga i arafa duwas adi nahruga duwas eid duwas mi duwas intaki mi hama diinu gannane war khas duwasta heggotu gal Allah man hemima mi huriha duwahe jamawa ma heggotu gal Allah taala wafa bumun egen dehwani mi mahuge khas kama maakan hemima gormenna oti imahuge maakan libigatu imahuge mi duwasta huge maakan libigatu shami alumen hama mi hajjumahuge wahaka hasagoteka dakka firuka hama mi deme shehoge wahaka fulge sam ishara kore ekam hajjumahuge duwastoge teremes mi furatama diha duwahuge wahaka aluma miharu mi diha duwas veda kurman dairuga mi duwastoge maakkama heyokan dibigatu mattaka alumena kore vidane hasa akantata ki kobata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah miharu shehoge wahaka warat tafsil ko dalweje mi diha duhuge maakkumuge wahaka adis baawaru hadis taka ayat taka mi nastan halgon menna dehawani mi dostoge maakkam war mativerikam Allah subhanahu wa ta'ala duniyega lawwafa emme ma mativeri dostaki mi dostakam mi dostoge faada halgon men komme halatigga tibikamuga wenama wes halgon veje mi dostoge faada hewgotuga hifeto masike kuram faharuga meeduge halatuge sabun algon men hajjanu devidane enames hajjanu diekamuga vinames nudewunu kamuga vinames algon men midustoge faada hewgotuga hifene goin onna ehwima nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bayin hadis basfurutage baade demmege sheikh vidalwe hadis midustoga kurave hew amal takabure waki allah ge hadratuga lobetikam bodu ehin hew amal takennoy mi gota mi merum ngasa hor hadis ting bare em egiterin hadis ga Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ul qarawa fani ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala al-a'mal ahabbu fihinna ila Allah illa min hadhihi al-ayyam al-'ashr Allah ge hadratuga mi duwastakawar mane ki hajjumahuge furata madiha duwa bore waki mativeri adi e duwastage korave hewa amalutan evren waki lobetekam bodu amaltake noye mi tiha dohoga amalta noniya den efoga hadisul korwani fa akthiru fihinna den tibami hun hemwima e duwasta mave mativeri wima ginan zikr korash fa akthiru fihinna at-tasbih ginan tasbih kiyash wa at-takbir wa at-tahlil imam ahmad ge riwayat ehwima mi duwastoge faada emme heyogotuge hifumatta kalgon men ginan Allah ge hadunumat Allah ge matin handumako zikruko algon men takbir kiya hedina algon men ginan takbir kiyamwi algon men ge tahu algon men ge abidarenna be sandan koddemwi Allahu akbar fada algon men takbir kiyuma la ilaha illa Allah walillahil hamd mi fada Allah subhanahu wa ta'ala ge habawanta kama kalage
kibriyamate kalange takbir kiya kalange tawhiduge kalima la ilaha illallah mi fadan alun men kiya zikr kuram wi ginegina ehmima ibn abbas adi ibn umar radiyallahu anhu bebe kalun mi duwastawga nikume madinage suugu terega bazaruga ebe kalun adu harukal takbir kiwa kaman ade e fahuge mi istakun ebe kalun tabamagutun takbir kiya uluwi ehmima mi alun men kurvidana emme man ekkama anekkama ki mi duwastawga alun men nan huwaki kamen khasan we huriha heo kantate ke alun men kurvida egotun alun men roda hividan hajjumahuge furatama nuwa duwahuga dihewana duhaki roda mi idu dosta ehm dihewana duhga alun roda ennu hifen enunto furatama nuwa duhga alun roda hividan ei allah subhanahu wa taala ge hadurutuga emme lobetikam bodoga ein amal roda hifumaki ehm roda hividan ege terem vis khassa duhen arafat duwas hajjumahuge nuwana duwas eduhuga roda hifa mihekan allah subhanahu wa taala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithu korwani ahtasib صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة القابلة والماضية عرفات دوه كي رودا كسام تمن كليك فان أميد كربمه مستقبل جوين أهرا أدي ماضي ودي أهروجي فافة ميه كفوسيني كم هم مرم ما تبي دوه المرمد خلاف وفيد فوا مسألة दुनिया में चिंगिरवारान एम्मे मैं दोहा की यही हज्जम हो गया नुवावना दोस्तों नुवा तो दिहवाना दोस्तों एक तेरे वारा गिना इल्मरिंग मरवेलवा हज्जम हो गया नुवावना दोस्त अरफात दोस्त ये एम्मे मैं दोहा की अने बेबे कल मिदालन दिहवाना दो एम्मे एक तो अरगुन में रोदा ही फिदाने हमें को तंग अरगुन में ना गिने गिने कुरान किया वा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फुस्से व मा कलांगे रुस्से हो तो मट्टा गिने गिने नमाज कुरे दान सुन्ना नमाज अरगुन में गिने गिने कुरम dualu ge wagutu misala kan algon men na kure vidane duha namaz algon men beenun warakan digu kure vidan hegedo derakon hama digu kure vidane duha namaz hame gota mi algon men na enum ves algon men beenun nama sunna namaz tan hama kuram algon men namaz kure vidane komme halate gaves emihaka namaz kure vene නමාදු නුකර වෙන حالتෙන් අස්ලු හගේගතුග නමාදුන් එමිහෙක දුරුවෙ හුන් නජෙහෙන حالتෙන් එමිහෙක නන්න ඒ බලිමිහෙ වියස් ඒ ෆහරුග නුතෙදුවේ එමිහෙගේ මී දානුග ඔන්න ජීවුණු මිහෙකම වෙනස එමිහෙක නමාදු කරවේ හැම මී දොස්තෝගේ ෆාදාගොන් මෙන් හේවතුග හොත මට්ටක නමාදු කර විදාන ඒගේ ඉතුරුම් කොම්මෙ හේව කමෙස් නියතෝ සදගයක් කරු අල්ලාහගේ හසරතුග ලොබේතිකම් බොඩුවකින් වා අමලේ සදගයක් කර විදාන ගෙනගෙන සදගයක් කො නිකමෙතින් නම් හීතරිවේ ආහිලාගේ නිකමෙතින් උලකම වාන මේ හොන්න සදගයක් කර එම්මෙ හේව කොම් බොඩුවකින් වා එන් කමකේ අරවන බයි ෆහරවාවතිකි ආහිලාගේ මේ හොන් තිබ්බස් මේ හිතන් අරනේ ආයිලා මිහෙවීම නොදෙවේනේ නුන් එම්මෙ හේවකම් බොඩුවෙන් ආයිලා මේ හොන්නන් හීතරිවේ ඒ ෆහුග දෙන් දුරුහිලා මේ හොන්න සදගයක් කර විදානේ අරගොන මෙන්නම් රහිමගේ ගොළුන් කායම් කරවෙන මේ හොන්නන් හේව ෆෝර විදාන හැම මේ අරගොන මල් කරවෙන කංකම් miskitu ga algon men Allah subhanahu wa taala taqarrubu me gotum miskitu ga waki wagute kanda alagen e wagutu ga hew amal takunuga miskitu ende vida mihin gos horiha hew gamale midwasaka wana ibn rajab rahimahullah vidalwani midwasta maamuge aslu maagan hikmatekumuga vedane midwastaki mi islam diinuge maagan horiha hew kantateke midwastaka wanna dwastakamuga wati hajju aharuge ehin evves duwas warigga hajjuge alokantake nanna roda namaz mihin gos islam dinuge huriha hew kantatteke mi dostaka jamaave ehin wimai mi dostan allah ge hadaratuga emme maave matiyoregen wa dostekam wan na shabdalu me hajju mahuge maabdu maakamuge waaka hajju mahuge foratama dihaduhuge maakamuge waaka dakkairu kuriyan alum mihar alum vetu korom midani dostan kuriyan adi mioti arafa duha alha idu duwas alha ida gulfa duwasta demme hama shehuge wahak puluge ishara kurevi mi arafa duhuge makkamuge wahak duniya machan irweri emme ma duwasta teren hama ilmoringe medu itlaf ingiru gina ilmoring ittifaq wagotuga hama emme man duha gotuga arafa dus mi faha kurege midan edus haswegen da sababta ki ko baba second importance of shay nevi importance edus ma begen da imbole sabab ki
eduwahaki hajjuge halokama gulifawa wara khas duwa ekam gawo ja evegen hadisule gannani al hajju arafa hajjaki arafatim arafataki hajjuge emme muhim rukun kam ga wairuga e rukun ada kurum yonnani arafa duwa mi arafa duha irorin sura gos ama an duhuge irorande muli sabsi ladiru arafa diun hudda wege mehme ei alukan sharuwege miwani arafatuge e duha kam ga wati ei emme bodu esabe gotuga ibn faaha kurawne duwas khas wege da hama yakige e duhuga allah subhanahu wa ta'ala duniyege uda tajalli wadigennawa malaika be kalunna mi wahi kurawwa kam ga we mi ehidu huriya mi hajju wari mitibani harafat jamaa tiberuga ila subhanahu wa ta'ala malaika bekalna mukhatab kurawwa wahi kurawani bami hunge bohebe haluga hirafus ara haluga bami hu mitana jamaawe e wani kiwegen heyye mihen hadis kurabu mihen wahi kurabu malaika bekalu ekama hekorda ganno allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula ebamihu nota mi mistakun jamawege kama allah subhanahu wa ta'ala ge uma komegas mi huriha mi wahi bas furdagun ila subhanahu wa ta'ala ge mufakhara baha madige makan bayan ekoraban hegatuga maneki insanun ge nota mistam ge tereng arafat bimugawa mistakun nattaka allah subhanahu wa ta'ala fakhuru wadigannawa malaika bekolna ahi korobani e bas furta ehma eduwahaki ei hajjuge alukam gawa arafatuge bimugawa e hajjuwe nattaka allah subhanahu wa ta'ala fakhura wadigin ikam faaha korobwa ikam ahi korobwa duwas ame yakige eya midigin emme gina bayaku mi narkaga wendene wi azamu mit mutti korawigen daana duwahe gotuga eduwas allah subhanahu wa ta'ala ehma mihunnani haygatuga eduha khasa kanka ehmegen eduha kore duwa kis khasa duwa eduha kore alukanta kis khasa alukanta ke e khas fadlu dibigende ehmegen hadis flonani khairu duwa yawm araf ama mi emme khaya duwa yaki ei arafa duhuge duwa em eduha ga kore duwa khasa duwa eduha kore zikra ki khasa zikra em mi kankam go sababun eduha khasa wegen wasfabe em eduha rodifu bas shehuden nabihin ei khasa rodenge hatna khasa rode gotu khasa gotu hajjan debe mi hunattaka sharu koregu khasa rode ega sababun maazi vediya hara adi kuriya anna haruge afata fujege dafada matwe rode em mi hunani medinuga harumenna debba matwerega hem khasa gotu ge mi duwaswaruga arumen mi hewkamge musumge ega faada libututtaka khasa gotu arafa duhuga arumen wajehe ekan deriganne eduhuga alukantak ginako ekamuga wagut di kiteme hasakoteg dati halu gamen ole yaruga wes ekan kam mahita genes dati halu ole yaru gina dua koramen to gina dua koramen heme e dua tagu terega gon dati halu fille masha adi mihatun araga to masha mes allah subhanahu wa ta'ala kutame bihas baraka ilah subhanahu wa ta'ala taqarrub ada kuruma mi samal kan de mi hegatuga mi agormen duniyamati agormen dibene khasa duwa hegatuga mi hudo sare gatuga wima agormen jehe hegatuga mi musumga beno hegatuga ifa khasa gatuga arafa duwa beno ja shawma ham kuriyam meti allah ida kama baayurga allah ida guligan sharo kuregen ba khasa en alukama ki udhiya katilu den alumena ham rajye gawe sama waragina fenna manzare me ham allah ida guligen udhiya katlu muga tafate ke kantata kuriya gende weta ko ba udhiya katlu ma gule gotum mi kuri hukumta kisha udhiya katilu maki ei islam dinuga sharuwegen wa ma matiri alukame hevima ibn umar radiyallahu anhu vidalani nabiya sallallahu alaihi wasallam madina diha haru hede korbe kalifan udhiya katilebi diha haru udhiya katilebi allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'an ga wahi kana fasalli li rabbika wanhar kalifan geri ilaha namaz qurash adi kalange taqarrubun gotun qurban qurash envima mi hadis ibn umar ge mi hadis bas pula adi mi
ayatun aluna menna mi dehawani udhiya katilumaki ei aluna mencha sharugen wa kamekkam udhiya ge hukuma meduga ilmoringe meduga ebahori komesarge mi tafatu kame ngeta ilmoringe bas fruga egatun abu hanifa rahimahullah vidalwani udhiya katilumaki wajibeke ngeta wajibeke ekalifanuge dalilaki mi man kana lahu sa'a ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسولیں ابن ماجہ رحمہ اللہ روا کرو بافن میہک اضحیہ کتلم کے ہوریہا اللہ سبحانہ و تعالی ہوریہا کمیں اینے فہی کو دیوا فائر گوش میہکو اضحیہ کتی نولا کم گوانما එමීහකු තිමම් මෙන්ගේ තිමම් බේකලුන්ගේ මුසල්ලාය මානකි ඊදුගේ මේ මුසල්ලාය ගෑ නොවාෂේ ngeto ehme mi hadis basfulun dalil nangawa abu hanifa rahimahullah vidalwani mi mifada miheka udhiya katilmaki wajib kamaki hame gota ehim bayin hadis basfulata sebahari aissa allah subhanahu wa taala ge nabiy sallallahu alaihi wasallam e meerumun hadis basfulata kurabawa ehvima abu hanifa rahimahullah eki wajibeke enam jumhur tim madhhabuge almari vidalwani udhiya katilmaki sunnah kangada sunnah muakkada sunnah kangada mustahab ngedo alukameke ehemwima e befulunge dalilaki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulunge baade hajjumahuge diha duwas wadej kamuwan wa arada an yudhi fala yamassanna emihiku ngedo hajjumahuge diha duwas wanuma yakuga udhiya katiluma niyaggan femiha niyaggan femiha ehmi niyaggatun miyannani emihegge amilla ikhtiyara golifa enonto faharuga mihego beenu noedane udhiya katilum ehme yas masalenne wa arada an yudhi فلا يمسن من ظفره ولا بشره ولا شعر emihegge istatten emihegge niyafacin emihegge hashigandun icche wakinu kurash hadis pasrumen ehwima mi e kalunge dalilaki mi wajiben none hennamus mustahab heyo sunnah kan gadevgen wa ehwima udhiya katiluma niyaggen femiha ay hukum ta ke emme fortama demme alon mi hadis ke bayan kur fadan emihegge gaage hashigandun niyafati kenduma gaage istashita mi beluma istashita mi kendun wani nahi kureva ngedo ehmema ekam algon me khas samal kam demwan hama egota udhiya katilumuga algon me bane hori balanji he ehem bay kantatten egotun udhiya katilumuga mi katileve echki ei horiha aabutakun salameve ei sahha nagalu sihhatege hori echkamuga wanje he algon menna beera fennan hori aaben ega hori genwa algon men fennan nen aabe vejja ei afu wegen waachikam eme fennan hori evves aaben ege hori genwa ege avarukamen korukamen mifadakamen hori genwa ngado hame gotan e katliwe echegga waki umuren ebeje hunna misalaka jamalen algon men udhiya ege gutugami katilen ehem vejja jamalekam gwanama ei fas aharu furi ha ahara gossawa umuruge echekam gwanchen geriyekam gwanama geriyen algon men katilakam gwanama ebeje ega de aharu furi timwana aharan eti ege umur goswa echekam gwanchen hama egota mi misalaka bakari kam gwanama ege ahare furi dewana ahara eti da echekam gwanche eto kambali kam gwanama hamaswe hevwana maha feshifawachi kam gwanche ehme me umur foratan eba hunnanje echi den oti udhiya katilum miwani fesheni kon hisaba kunto eto udhiya katilum mi fesheni eid duhuge eid namada fahuga hisab udhiya katilum mi fesheni nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfrutoge baade ekalege fan hadis furu karabi kama eid duhuge eid namaduge kuriya katila fi mihikam wanama qurban kof mihikam wanama ei enege ahlu werinna enege ahlu beytunna kaandin echike ei udhiya ge teren nuhimenen hadis basfruge maanage baade mi meru ehmima udhiya
katilan mi fasheni namada fahuga egotan katila fi mihikam gwanama alun ena katilash amurge ba alun ena udhiya katilash ei ena sadaqate koriye katilon uchi kene sadaqaten henna mas udhiya nu ngado fasheni idu namada fahuga nime waguta meduga ebai jumhur mazhab imam malik imam abu hanifa imam ahmad mitim bekalunge ra'yuga mi wagotaki e bekalun dannawani udhiya katila nime duwahaki ei hajjumahuge barawanu dos an ayyam tashriqe dewana dos iru usma hamesh ngado deduwas ei nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basruge baade al adha الأضحية يومان بعد الضحى gitu أضحية ميواني أضحى إيد فهوجا deduwa harshe එහෙම mi hadis basfulun ebekalun dalil nangawa vidalwani udhiyage emme fahu wagotaki ei hajjumahuge baarawana dohuge irosuma hamesh enames imam shafi rahimahullah ra'yiki ei ayyam tashriq timwana duwas anaki tera wana dohuge irosuma hame e wagotu ebe owe ebe demigende e kalaifano dalilaki أيام التشريك تندوس حديث بس بعد تندوه كي أيام الأكل والشرب أي أرغن من كيم بوي مجه تندوس كموجا حديث بس بعد هم مي حديث بس تون أرغن منا ده هواني إمام شافعي بدارواني وقت نميجن داني تيرا وانا دوهامش هنا بس مي علمورينجه مي بس تكا مي بالا إروجا مي سيدا مي موضوعا aswen hadise goto garona fennane mi jumhur mazhabge mazhabge elimane mi bayan korwa fawa mi hadis basul hemi ege emme mi hilafun duru matta kangeto emme safe side garona tibu matta ka arona mi fennara ayki ei baharan dohuge rosum koriya emi hige obhiya kachilo ngedo ade udhiya guligen alumena wahaka dekewona yurga acha kode chetru kande bai pai ta pan misala ka mi komme mi kos katlan je he sa ko katlan geri he jamalen he bakari he na ba ega abahuri bai usul take kanalu wa de ba hegotu mi geri vejjiyam hammi hekan ega ba shiya be na jamalen vejjiyas hammi heka shiya be den mi bakari kambale mi darajaga eche vejjiyam mi miheka eche astu anenna ega bede itura ආයිලාක වෙඥා නුනි මිසක අහලු බයතුන්න එකේ වෙඥා මසලෙන් වෙන්නේ එකතිනිස් පුයිදාන අහලු බයතුන්න එතාග ඒ බාන කරවණි එයි බලහට්ටාමි ඒ හරදු පරදු බලහට්ටාමි එමෙ ඒ හරදු බලහට්ටාමි හුඟ මතින් ඒ බකරි කත්ලේ විදානේ හින්කා බාන පුදිගෙන් දනේ එන්නස් මේ එගොත ආයිලා නෝම්බය දුරුබය වෙඥා නුනි එගොත ගුණ නෙබ්බය වෙඥා දිහෙනේ හැම ඉතුරුක බෑරුන බකරියගේ වෙඥා එන්නස් geri jamaluga bare idan miheka komme muslim vejiya sambare idan me usulu katle idan hema anen hen amgotega egge kabo hada emmen matin katle idan hasagot egge got ekki hardu kon ulemi kamga wanama katle idan ebbakar ebbakar fudigen dan e aila den ituru back bare wanyam na geri un bakar jamale got ekko bare idan den un wakyo samako miheka bakari hedi masale no eki නේගේ තුර මේ රාජ්‍යම්බිස් බය ෆානුලි බෙතන් ආගේ සංග අගස් බොඩුවගේ බය ෆානුවා තම මිසල් එහෙම වියාස් මේ ඒක අම එහෙන් ගවම කුස් කත්ලේ ගන්න ආසගොතේ ගමසාලක සංග හාල් දෙර හාල් ඔලේ ගම් තම මිසලක යමන් නෝ ෆලස්තීන් නෝ දෙම්බස් බය ගම් තා කි මුස්ලිම් වරහනි හාලුගේ බොඩු එමෙ ඒ බේ ෆෝන් දුගා කුරුමට්ටක ඒ ගම් තක කත්ලේ විදාන අත්ලු මසලෙන් වෙනු ඒ කි හිමාම ඒ මිහාර දරනේ වර කුරායිස් කම කන්නේ කිවි හිම් ගම් තක කත්ලු ඒක ඒක හුද්ද වෙගින් බේ ඒක අනේ ගෝහෙ බිස්නු එන්න රාජ්‍යයේ බේ ගවමුග අත්ලෙන් ඔතියා මොලකොතකි ඒ ඒකත කත්ලු ඒ සවබකි කත්ලා ඇති සදග කුරුන් එබ්බ සදග කුරුන් එබ්බ කෙක්කුන් ඒ කක්ක අමිල්ල කෙවුන් ඒ සුන්නක් ගොත එබීම එකන් කම්ස් කුර වේන අමිල්ල රෝ කත්ලා ගවන එහෙම එම්ම හේගොන් එදේ මීහා මොලගොන් එදේ මීහා ඔබේතේ හැම ගවමුග කත්ලා ඒ කුරි දෙවිදාන එකම පුල්දාන කමගෙන් බා මීහා එන්නස්
jumla ko tigga sama udhiya katlikum sama daruma liberen ehinga megga katlikam gavis ya shawmen den ham udhiya ge wahaka de kewon den udhiya katlum mi ai idu namaz fahuga algumen feshigen miden idu namaz ge wahaka dairuga den algumen miharuge mihalata guligen covid nawaraga mihalata guligen algumen fenigen midia fitur idu namaz salgumen jamaatu kurumge fursatan libigana nodi henna mis miharu algumen mi dosta ka miskitta bandu kure mahurma fahuga mi faharuge adha idu namaz iradu kurebe algumen ha miskitta jamaatu kurumge fursat miwani libifa migota mi fursat libigen diuma ekiga algumen mi ඊදුගේ ಹುಕುಂ ತಕ ಬೇಗತು ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲೆ ಬೆಜೆ ಕೋತ ಶೆ ಈದು ನಮಾದುಗೆ ಹುಕುಂ ತಕ ಮಿ ಕಮಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಹುಲಾಸ ವಾಹಕ ತಕ ಕೋತ ಮಿ ಹೈಗತುಗ ಮಿ ಉಂದಗು ಹಾಲತ ಕಿಮಿ ಅಮರು ಬೆನ್ನ ವರ ಬಡನ್ ದಹಿತಕೆ ಮದು ವರ ಹಿತಗ ಉಂದಗು ವಾಕ ತಂತಕೆ ಕುಮತು ಗೆಂದಿ ದಿವಸ ವರ ಹಾಸ ಗೊತಿಗ ಮಿಸ್ಕು ಜಮಾಯ ಮದಿಕನೆ ಗೆಂದಿಯುಮ ಅದಿ ಖಾಸ ಗೊತಿಗ ಹುಕುಗ ಜಮಾಯ ಈದುಗೆ ಜಮಾಯ ಗಾಯಂ ನುಕರೆ ವರ ದಿಗುಲಾಗ ಗೆಂದಿಯುಮ ಕಿಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಹಿತ fasiha kama kannoebe enna sallallahu rahmataki ka miha hisaban ayruga moti yankaves yiduga jamaa algon menna hama hukuru jamaat ka nama jamaat ka gaam kurwe hisaban gende miha tan kalu awmen oje muraja kollan yiduga idwaha yi jamaat diuma adi idamada gule gotun diinuga asfuri wahakata ka gule gotun gotum furta kamaka idaki awmen allah subhanahu wa ta'ala debba fawa wara mativeri wara muhimmu duwastake egotun komme mi waggendin tahuga seba mihun duwasta faa kuramunde ehme rasul sallallahu alaihi wasallam efan madina wada gennevi iruga madina ga ahulu berin duwastake faa kuramundiya ehnas ekade fan wadagen estep mi kon duwastake to dennemu eba mihun madina ga ahulu berin dennevi ඒති බණ්ඩ මජා කොල්ලා කුරලා හදාලම් වගේ ෆාහක දොස්තගේ එහෙඳුක එකද ෆණ කණ්ඩ එළුවි ඊදු දෙදවස් අලුහා ඉදුවා ෆිතුරු ඉදු කණ්ඩ අලුවා අදිස් කරෙවි මියේ මුස්ලිම් ගේ ඊදුහක හදවානේ ඒ ඊදුහක එහෙම ඒසාබ මුස්ලිම් ගේ ඊදුහක අලුහා ඉදුවා ෆිතුරු ඉදු එහෙම මුස්ලිමුනක ඉතුරු ඊද් තගෙන්වෙ එහෙම හයිගතුග ආහාර දුහ ගන්න මිද ඊදුහක වර ખાસ දුහෙ ගතුග මිදිනුග ලව්වා මෙවනි ආසගොතෙග මේ දුහා ගුලිගෙන් ખાસ හුකුම් තක ලව්වා ෆෙබහොරේ ඒගතුන් mi id namaduga jamaa hasa namada kuranga asagote gaduha wagutu korwe namada diumuga mi hama idu hedun rota rit hedume lagan dio sunna begembe adi hama atar huwadu beenum kuru ay warabboda edirigem ba kame asagote firehen befo angem befokam gawana durabas nuhunna kala atar beenum kore vidana masalen wenunai de miga kunama idnama da iruga ama mi ge kaduru ore kadure afare kulu bagen diu sunna begembe adi idama da magu no e magu ge awum sunna begembe mika hala sunnat ta ki o dirwan je sunnat ame ya ki ga mi duwasta ki mi takbir ga duwasta kam ga wima arafa do hoge fasne mal ferige namaz takaffa hoge takbir yum sharu begembe e wima mokaya takbir sharu begembe baru ga iju hoge saasa go tegge takbir yum e ham farwa tri kama e kuran je kama ehme ekam ama hadu ga bet maki waram muhim ka hame ya kiga agurmen ebbe kan be id tahniya kiyo sahabe be kalun id sawma kiga taqabbal allah minna minkum mi lafizu mi fata ibarat takum id tahniya kiya kamuga asabu hame agurmen warab boda jehe am ebbe kan be ufavel kamuga shuur tabadal ko id tahniya kiyo maki warab gadig sunnat haygatuga ami ebbe kan be ufaal ko shuur badal kurumuge munasabata ki emme beenu ba kam emme diinu kan labba fayot em labba honneruga eduwasta awma ki algorme eduwasta beenu kuranje egot hasagotege mihar awmen he geggota obe tahoni ki ke durgunna miha bes fonwalebe ya ingata audios fonwalebe videos fonwalebe danune amilla card sada fonwalebe ehas pase hem wa onna kamegga he duwaya tahuniya fonwalbe ki wara muhimmukam hasagotege miduha ki mi aili gulum badahi kurumal libe wara khas duwahe ama dannawala media dosta ki awmen wara boda gulunta kendigen diom bure gunta gawwa ndagu dwasraka midi hasagotega ratugo tibe mi honna atur kurunga tatkan oma ekiga mam fankara ziyara kurma nota ailamika ziyara kurma rabbul daitaka kurma tegen die bay fara ma har de harus wege modani mam fankara no deveta fada ha ta kimi fada dosta ki agoma fada kankam alum fara a kolla e ziyara taka chi kolla mi family ta ebe ganda beko
gos mi gulum badahi kolluma on wara has duwastahi gotuga ama bayaganna man enna sam faha kollan jehe mi dosta faha kurayaru ga go men jehe gon men ama wara boda samaluwa adives moti koveduge hale em koveduge hale onneruga ama ekam samaluwa dem ban ame ya kiga mi agon men hadiya wal ko nget idu hadiya dinu idu hadiya balagatu mi onnan jehe wara muhim kam e hadis fule ga menna aboy fenna armanna hadiya badalu kuruma amru fule kurabwa tahada wa tahabbu tibami beka nabeka hadiya badalu hadiya di hadash ega saban tibami maduga lobe fadigende ekbari kama loba kulunu fadigenda wahima mikam ga aila mi hunna bus gam mi hunna bus adi datte hinna bus adi durumi hekam ga bes fedene ule mi hekam ga wan hadiya dilmaki ei wara muhim kama adi kam agu hadiya nu kam ga bes mi heka debe warag hadiya dilmaki ei haygatuga salu bang tere gonna loba kuluna me ekbari kam rabbana badu heka dan kam ga wima iduga mi duwa hakimi agon me kam bes kolla kolla mi paragan nambi du hay gotuga mi labba mane hemima rabbana iduge mi duwastaga beedu agon me ama he gotu he pamane e gotu hama iduge wahakata zakkaruga uduhiya ga wati handa kuramane ei hama dem shehe den me maram muhim mal kam gotu amen dem shehe ga wahaka ngima ekam besama amen kureben oti kam okkum ga wana anga bad dahi duwastake bay far bay be fo no dagu dan ko henan kan kurebe be fulu ekam samal kan digin kurno ki maram muhim kam gotuga ama faha kolla na shawma mi hama hajjumahuge maakkam go dakkayar hajjumas maavegen dairugo mi hajja gulifam wani heta den alwomenna miharo kantam me gotun adi hajjuga alkom go furasat alwomenna rajyega tibi be fuluna mi ahara libigen nodiyakam go wenam salgum go ummeedaki hame raz kuriya kuriyan onna aharum peshigen hama hajja umra ga alkom kurum go furasat alwomenna hama huriha muslimonna libigen diu me hajjuga wahaga dakkairuga alwomen hama islam dinuga matiwer rukunek wahakam dakkan hajja umra ga mi maakkam matiwerikam mi ma behegotun shay hama tafsili maul mahdi wa faam to kumsar hajja umra ge maakkam behegotun nabiy sallallahu alaihi wasallam waragina hadis masrutan e bohori aisa hedo hajja umra ki wara ma matiweri alkame hamema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fi buri العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة به قلت النبي صلى الله عليه وسلم ليش إن عمرة يعني عمرة دمدوجا إن عمرة كف يعني عمرة يا دمدوجا كره فافة أي كفارة ك عمرة كرمك إنجاته عمرة كف أن وين هروجا دوانا إنجا هروجا مثالك ميهكو أنا كعمرة دي إيه دمدوجا كره فافة كفارة إن عمرة ك إنجاته العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أدي مبرور حج جزاء كي سورج في وقت تنين أميما مي حديث بس فرعون يكون على قولنا مبيشنا لكم وبينا مش إبا ده هبعين ده حجوج ماتي بيركان إيجي ماكان إيجي بدوكان إنجاته هاي بتو بدوكان حج مبرور حج كي مبنى بهو كمانه كي الله حضرتوغا قبول وجم وافد حج كره بجميعك إنجاته إفدا ميهك الله سبحانه وتعالى إيجي جزاء كتوغا سورج في وقت تنين ඒනු තලවන මේ බේනුවගේ මේ ඔලේ කමකේ ඒනු තලවන බේනුව කමකේ හැමවීම මබරූර් හජ්ජ එමිහෙක ලිබිච්කම වනම එනගේ ජසායක සුවරුගේ හම එහෙන් හදීස් පස්වෘතගේ සබහාදේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් පස්වෘතවග මන් හජ්ජ ෆලම් යර්ෆුත් වලම් යෆ්සුක් රජා කයෝමි වලදත්හු උම්මු මීහකෝ ඒන හජ්ජුයි ඒ හජ්ජුග ඒන ෆලම් යර්ෆුත් එමිහෙකු بدو أخلاقي عملتك إفدا واهك دك كنتكم إفدا حيادتك إفدا كنك من دوره لبه ولم يفسق أديه فاسق إمها عملتكم دوره لبه ورجميهك ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه إمهك إمبري حج نما فإمبري أنانه إنك مامك بندون إنا وفم ويرك بفدا معنك ميهك إنسانك إنك دنيا وفم ويرك إنك نهونا نبس فافه هنونتو එවස් ෆාෆෙන් හුන්නන එනේකි ෆිතරතුගේ සාෆ කම්මතික තාහිර කම්මතික හොරිමි එෆද ගතකන් එන එඹුරි අන්නානේ හජ්ජුන් එඹුරි අන්නේරු මම මතිවරිය අලුකමෙන් හජ්ජකි ඒගේ සවාබා දරුම වර බොඩු වේගෙන් වා අලුකමි ඒගේ වර බොඩති කෙත්තරිකම වර බොඩ
ketterikama ahin mi islam deenuga ehin alukantaka khilafa ketterikam wara bodak ege kolegum wa alukamen hajjek ingeta mi huriha kamaka balaruga hajjeki wara ma mativeri alukam Aisha radhiyallahu anha vidalwani naral jihad afdalu a'malan aharminnan eba feneye jihad kurmaki Allah ge mawga jihad kurmaki emme ma mativeri alukamme ge gotoga watam afala nujahid timam kamanami manake ummatuge anhin sahibain jihad nukuram vihiye jihad nodan vihiye ngeta awun mennaki Allah ge mawga jihad kurum mahrum fawabai ki hiye ngeta hadis Quran lakunna jihadan laysa lahu qital tiyabe kamalunnan ebwe jihade ega mi kandibadi hifagen hangurama kurun ekulwege no jihade al hajj al mabrur e jihade ki ei hajj mabrur hajjin hoduma kurama masakkati hema anhin kamalunna ngeto jihadaka warames hewakam bodowegen we nuwata jihadaka evwarwegen we kamalun mabrur hajjin ada kurmattaka e kurama masakke mi gotam mikan men halatuga wayruga alugunu men eden vi du'a kuram ve mi halatuga wes annam men aharuga alugunu men nan mi ma mativeri alukan alugunu men nan devwata Allah subhanahu wa taala efada halatin alugunu men na kurimati korabata nget mi halatuga mi dostoga alugunu men emme bodak kuram vi ekkamake demmega Sheikh Abdullah vidalo efada du'a kon efada ma mativeri alukamen alugunu men na mahrum ya nudi miyan ngawin haruga annawin haruga alman e ma matiyar alkamuga baabrum ge tawfiq he tawfiq Allah subhanahu wa taala devwat ehem vej kamu gwanama he algon men mi halatum badal we algon men deve ma rangalu halataka wegen da ehem vima ege fahuga algon visnalam vi algon hama bonelam beenu mi alun terega waragina akhun emihun Allah subhanahu wa taala rufiya faasa devwa faasa verin ngeto ebe tibbe hama komme harak hajjan umraya da mihun ngeto emihun ge hituga wani makkaya madinaya lobi jehifu ngeto emihunge e libe rufiya faasain Allah subhanahu wa taala ya taqarrubu e kalange heyo alukame kurweta emihun warabba gada ala masaki kurata fene ngeto enemes bayin akhun eba fene eggotaka ves efada heyo alukame kurumuge ado algun mennan e halatu ekkama goinama ves efada niyaten neti emihunge muda emihunge faasata ehin goiggotan haraduko evves waraka mifada alukamaka niyen nugane ehin goiggotan haradu korata ngeto duniyege ehin gawmutaka alunubona ziyare nokorashike enames e tantana ziyare kuruma ekuges hajja umraya wara mi diumaki takrar ko diumaki ei wara mamatir nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basrutoge baade tabi'u bayna al-hajj wal umrah تباميهم حج عمره إن عمره فهن عمره كراش حج إن حج فهن حج كراش فإنها ينفي الكير والفقر أي تباميهم جه فافة فوهي تباميهم جه فقير كن نتيجة دانه كم هي ورم مهم كمين أون ده نصيحة إنجي أون منجي فاسابر يخون نفس مي فدا بيجوتن විෂ්ණුම් බදල් කරවා විෂ්ණුම් බට්ටම් කරවා ෂේ අලුන මින්ගේ ඒ حالتෙන් නෙන් එත බෑවරු අහුන් නෙන් ඔහතුන් නෙන් එබතිබ්බේ එමිහුන්න ලාරි ෆුච්ච ලිබෙන් ෆෙර හිසාබු ෆෙරගෙන් එකම නියක් ගණගෙන් කොම්මෙ දොහ කරුෆියායි එක්කරම ගොස් හජ්ජන් උමරායි දා මේ නේත වර මුහිම්මු කම අනු දෙන සේහතෙන් එයි එබේ ෆුරුන වෙස්සම එෆද කංකමු ගණ නියක් ගණ එකම කුරියක් දාශ නේද hama mi halatu gotu hama faahak balan ta kanne mi
hajjuge mi harwas kuriya harwas midani ama mi gawum beeru hasko Saudi Arabia beeru ge farattaka hajjumuge fursatu gellige note ekan fahinu wege den ei halto gotun ko mehi ekan kono beenu ati hemima mi algorme ama warabbuda ekama visnya ajan kuta waragina beefulum kuriya laar dakkaga metibeni misal mi hajjat danu annar hajjat da tibba kama medi mawan haygatuga mi men tibba beefulum niyawen misdani inshallah midden hama wara derviswan haat haygatuga umuruga hama wara masay koggen hajjaka fahiyefa oveme mikam dimawegen ekan nuwe zadune duko dani ina ko jefa farattaka Allah taala ge ama rahmatun hatagote ge niyata ekiga pasa jama korevi ekama tayyar wegen da farattaka ekutan nukurevi chaniyawen uskam gawan ira ko bejjam Allah taala hadratun esab daruma dibigen dan ei niyata masakke koren diam den hama yak den annantin faratta bisama niyata ekiga kuriya diam niyata sawab de bana Allah subhanahu wa taala ira ko jama mi adi hajju koreve duha cha qur'an ko kam gawan e sababu sama ira ko jam ekama sawab dibigen dan den miga fa kolen je mi ama shehden ne vi mi hajjuge alukama farwa kuda kurama hi ashayga tuga mi algol maram bada bisden je kama gotuga sabak Allah subhanahu wa ta'ala hajjat mi hum sakara wani ay Allah ta'ala wafudun gotuga rahmanun rahiman ta ilahu wafudun naki ay adage baynu ay kay wara khasa bay gotuga ilah ta'ala ala wafa wani ay bag hadis fule gannani الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فعجابوه وسألوه فأعطاه الله موقع جهاد كرا غازينا أدي حج ورنا أدي عمره ورنا كي الله تعالى وفدنا إماميهم الله تعالى أمر كرا بيتي أمر إجابة دبي إنك بيما الله سبحانه وتعالى إباميهم دعاء في كم قوانم إكمل دبانة ما نك حجّك واميها دعاء كي مستجاب دعاء إما مهوريها هيو كم إميها كالبيجن دايروجا أدي كبات الطواف سعي يكون أدي حجروجا بوستدين مين كم كمك إسي كم كمك جس خاص فضل الباكم أنا بنتو مي طواف قراميها إن طواف قراروجا إلا كم في ولك الله تعالى فاف السواء إنك درجة تركرام kita fiora to len kita fiora to na kom fiora ka ngam adiki to hajar ga bosde miha hajar aswad bosde ba miha emiha taka qiyamud do hajar aswad safaat talwa ema meham kama ke mi agor men asu dunia mati gidi bodati niyamat bodati fursata hay ga to kema agor men asu ko tigga me kama mi deve mi hukam pradana ga ba mi kurma ki ei wara muhimmu kama ena ekama farwa kodavige ekam ko kam ga wanama emiheka ama Allah subhanahu wa ta'ala emiheka ekam jaza de hema haygatuga ekam igab debba em haygatu warabba bishnu je kama ema warabba mihal tuga amanna ama mi itura ajum aako hajja lima dima ama mi bishnu betu wa muhimmu kama ya shawme ha kuriyam yoti adha edu kama bairuga algomenna dekama edu inda edaki sama algomen ufa ko maja kura doste gotu fengen nadi algomege rajyege sama ईदुगे उफा फाल कुरमट्टक गिनगुण कंततके बकुरेवे राज्येग हम के राड्रशुग अजमालेग सम तफाते के कुलिवर्तक सकाफी गोतुम इस कंततके बकुरेवे गिंदे एनम सलगम में उफा फाल कुरमगे वाहके दक्का इरुग हम दीनी गोतुम सलगम मेन्न हम हुदूतके कंडेली फमिवनी अदि मियारुगे मिहादत बलाफकमगे वनी नम सिखी गोतुम अलगम मेन्न कुरमते फा बलिमड कमा एकीग एगोतुम सलगम मेन्न वकी मिंतके मिवनी कंडेली फा मिहुरी हाकमे हुरमा एकीग दीनी गोतुं अदि सिखी गोतुं अलगोमे मिफहारुगे अल्हा ईद फहा कुरायरु इस्नालु मुहिम कंतत्त हम शेख बयान कल दो फांत शक्करना बि ईदकी अल्हा ईद फितर ईद अल्लाह ताला मिदब्बन वरमत अलकुम का गुली के ईदकी मी हम उफावर कमगे दुहे गोतुगे लब्बा फावा दुहे ना कुली वर कुलंबि मजाबस कुरंबि एम अल्लाह ताला देव्वी एकं कमत देव्वी इनस मिकं कं हुदूदकी इस्लामी हुदूद हेगत एकं कम रब्बड जिहेने दमहट्ट यामन नोबेंगे शारो ई शारो करवेगिन आ गोतबलारो बस ई तेफा वाणी हम एदुहा के उफार कम गदु है गदु इंसान उफार कमट का मजा कुरुमा समास कुरुमा हम ओन्न जे कंक एम एकी मना कमनो दीनो मजा कुरम मी कुलिवर कुलम मी हम गोत एब्बे कन एब्बे का रित बाहु मुआमला करब एम एकी में बिहं का पुरारुगा
විෂ්ණු මහට්ට වාසේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හරම් කරෙවි නහී කරෙවි කමක අර නුගතුම ඉතාමයකි අම සමාන සුර ඕමෙන්ගේ දිහරාජ්‍යයක බය එබුර ආද කාලත ඒකංකම දුර්හෙලි මාංජියාත් කාතේ මිසාලක මේ එම හිඟා මේ බර්ත් ඉදි ෂෝත බාබනේ हम बड़े शोध बावन हरद कोग्गे में हरद कोग्गे बावन है ना तो ए शोध हो हमें तो हम मी के बना है मी बर्ड म्यूजिक मी शोध बावा है लोग एक तरह हमारा बड़े हराम कंत है हाथ से म्यूजिक शोध है कि एक जात का साइब तो खुद कंत के नो एक ए मी मा एकं कम दो है वांग मुझे हमें को तो हम आज के उन्नत का मी फेंज हुमा फेंग कुड़ी मी कंकम की में है का तो गाइस बड़ा පුළා දාර ගොන්න කම කවාරුග එකක් මිජෙහෙනේ දීනු පුදු තෙරේ කරම් ය කරන්නේ මිසාල මේ අං කුදින් ගා පිරේ කුදි ෆෙන් ජාරුග ගො සකරාජ්‍ය හම් තෙරේ එකක් කොම කයගතු ගා ඒක නවල කම නෝ ඒක සාමු හයගතු ගා හරි බය ආයතක රූලි ඒක සාමු එම හයගතු ගා එකක් කම දුරු හෙලි වාන්ජි හේ රිවති ගොතුග රංගල ගොතුග ඉස්ලාම් දීන් ඒ බයන් කර හුදු තෙරේ ජෙහෙනේ ඊද මජා කරම් ama misalnya football barat be ma dem bisun na kulberta hi kulberta ko me tinu ge hudu tere ko da nei chite me jiya ek master hasa ko teg saga fe kulberta misalnya ka me mandi kulum sa bika kulberta ki mi hama wara riti ko dinu hudu tere kulberta hen ka war hen ka didu master no ek kul vidana master no e rasulullah ge faana taman gas kulber kul bi du am fenna obe kan he me ඒකත් කුලිවර්තරේ ගොල්මක මස්තනක මේ හුදුත පහට්ට වාස හැම යකිග මේ විශ්නාංජේ අනකමකි අරුමගේ හැම හාල්තු මේ නාසුක අමෙන් එංගේ රුග අරුමෙන් ජෙහෙ හාල්ත ටකා මේ කමා බෙහෙ කරාතකු මේ කනල බහව උසූත දමහට ખાસ කොටි ගත්තක දායරුග එවන්න උසූත නා අත්තක දායරුග ඒ මේ දතුරු ෆතුරු කුරුමුගේ හදන් ජෙහෙ ටෙස්ට් තකානෝත ඒ document taka chidi adi registry ko hal belum portal registry ko kan ta kun kora muhim ko e sabaki mifada anazu ko haat gos wegen dane nenge em gos wegen dane nenge ekam kam mi usul tere dakam ga wana adi kam dimage gos wata elias ingene control kuruma fase ekam wegen dane hebima warapota samalukan de jehe natur fatul kuraruga mikam kam mi onna usul taka ariya ko sak hp anwata regga onna council kama ko karatta ko Allah na usul ta kariya ko mara muhim kame hame gota me kulbarta idaki kulbarta kuluma misala ka on oi dusre kam ga wes kuleru kasmi hasa gota midwas warwima jamaawu mi misnan jen no gota hada tu jamaawu mi haromi mi jamaawu hanga dos waranno kam ga wa area kurwe man hay gatu ema mi gama mi jamaa nuwe kurwe kanta buhure මේ ෆිසිකලි නෝන සම්සාරක බය බා ඔන්ලයින් එක සොකන්ත කරු කොලවේ එහෙන් කම වානම එහෙන්කම ස්කන්දින වරබ්බඩ ඇදගෙන වේ ඉසාබකි කොන් දෙන්නේ විහෙ මීග උෆාවරිකන් හිතාමේක බලවා එවිස් බැක නේ දෙන්න එම උෆාරකම් ගොතුක අකුරිය දියුමට්ටක ආම ජෙහෙ ආගුරුමෙ මිකන් කමා මෙදු කනලාපා උසූතක මේ රියාකුගෙන් කොරිය දයරෝ ආගුරුම මෙන්න මිකන් කමුග මේ ෆාසයතක ආදි මිකන් කම ආගුරුම මිස හායතු සයාලුම අවශ්‍යගෙන් දාන්න දෙහම එයා කීග අගොමෙන් ජෙහෙ මේ මිකංකම් දමහත් තුමට්ට කමසක කොන ඉංගත බයෆාර එකල තිමා ඒකම කොරෙන්න එහෙම්මිය කුරායර ගම වස්සල කරන වෙබේ යා එවිස් අස්වාම දුකොලන් ජෙවසු දෙම මිකංකම් තිමා තත්බේ කුරා ගොත අම එහෙම් මිහුන් නබස් එකම බයන් පද්දෙන් උජේ එහෙම් මිහුන් ගොසදඤ්ඤාම තියෙන් හදුම පස්සිය කොර අසහෙතරම කියවන්න ජෙහෙන කම නෝනි මිකම ගාම එම්මෙන්න මිකම දෙරදි බෙන් දාන කම ගොස් බෙන් දහාතු එහෙම වරබුණ විශ්නාගේ මිකම ගා කුරියද්දු ඒ මුහිම කම කපාපල යා අදම ප්‍රෝග්‍රෑම් බෑර වැඩාග හැම බේනන්තර මුහිම මාලුමාත් එක්ක තිය දෙවි හැම දෙවේ ෆෝන සවරබඩ ශුක්‍රදා නොයක තරම් ප්‍රෝග්‍රෑම් බෑර වැඩාගෙන් දෙවි කමට්ටක අද මියතුගේ අලුගමෙන්ගේ මේ උම්මීදාකි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගො මේ වාහක දෙක්කි හජ්ජුමහුගේ මායිකන් ලිබිගතුමා ගොලේ ගොතු හාසකො මේ හාලතා ගොලිගෙන් අලුගමෙන් හැම මේ හාලතුගේ දති හොඳ කුලුක වගුත්තවගේ විසල්ගොමෙන් හැම ಹಾಸಗೊತ್ತೆ ಅಳುಕಂತಕ ಫರ್ವಾ ಕೂಡ ನುಕೊ ಫರ್ವಾ ಅಳುಕಂತವ ಗೊತ್ತು ಅದಿ ಹಾಸಕೊ ಮಿಗೊತಂ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಡ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಫುರ್ಸವತವಗ ಮೀ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆ ಹೇವಕಂ ಗಿನ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಡ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಫುರ್ಸತೆ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಸವಾಬುತ ಇತುರು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಹೇವಕಂಗೆ ತಿಲ್ಲಫೆ ಬರಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಡ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಫುರ್ಸತೆಗೆ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ದತಿ ಹಾಲೆ ಗೊಳುನುಕಂ ಗಯನೋ ಮಿಫದ ಫುರ್ಸತ ದೂಕೊನ್ನುಲಾ ಮಿ ಫುರ್ಸವತವಗ ಬೇನೋ ಹೇವಗತುಗ ಹಿಫಂಗೆ ಬಜ್ಜೆಹೆ ಅದ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಡ ಹಮ ಹಜ್ಜುಗೆ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ನುದಿಯ ಕಮುಗ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿಹಾರುಗ ಮಿ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆ ಎನ್ನಮ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಡ ಹಮ ಹಜ್ಜು
hajjumahuge Maaikan libigatumuge fursat hama abadese bove egotun hama algomenge program hama shehum faha kore fadan hama algome heokantak gina kurange wajhe sunne rotan algome hifange wajhe fardu fas namaduge ituran gina sunne namata kurange wajhe sodegan algome nan hama gina kure vidana adi mege ituran vis algome hama heokamuge gotun algome sawab hod mattaka hama war gina kantatta kure vidana ka algome nan medu program ge terega faha kurege midie algome nan arfat dos kuriyan ingero arfat doge rode ki hama algome samal kan den jehna roden rodaga makkama ekamun algome nan hore dharmaya sawab ge waha algome nan bayan kuregen dia enkamun algome hama warabbodu samalkam digen edu roda hifumattaka hasa samalkam den wajhe hama ya ekiga uduhya katlumuge kantata intizam hamajifa farataka e fursa libfa farataka ekam kurma kuladana kal libgen wa farata ekam kurmattaka uduhya katlumattaka samalkam den samalkan den wajhe mege turun hama adha eid algomenna baddal kura iruga miharuga mi halata ves kuligen adha eid faha kurmattaka algomen islam deenuge hudutawge tere adi mihar algomenna kandeli fa miwa sihi gotun eli fa miwa usultawge minganuge tere mi faha eid faha kurange baje durgati farataka ves adi algomen hama eiduge ufa hissa kure vidana gottake miyad algomen hama zaman tarage fawairuge fursatake ngeboy enamis eid faha kurun mi far algomen hama bodan hama ailage geetge terega faha kura eidakan algomen hadange baje ehen namus ಈದುಗೆ ಜಮಾಂಗ್ ಹೆದಿಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ಈದುಗೆ ಜಮಾತುಗೆ ಬಾಯರುಮಕಿ ಈದು ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾತುಗೆ ಬಾಯರುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮ ade hama algome ummid korani tibe funa medu program ge terega muhim beenun tere malumat ge libigen diekam ade hajjuge mim maad dostawge heokama dharmaya sawab furim gotu libigat mattaka tibe funa hama heokan tawga shamil gina quranakam algome ummid kora irad kura mi en hafta ge ummeeda ki ga ummeeda ki misilsla ga program ka ki tibe funa badal kollana muhim beenun tere malumat ge halata waguta gule gotun tibe funa geneste to balana medu program bellevi teme ha bedan tere nawar boda shukuru danno wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله